چارەنویسە نیشتەجیên vê kampa Holêl Rojavayê Kurdistanê gogelek ji wan malbatên çekdarên Daeş hêne êdîl ser maseyên berpirsên welatên pêwendîdarin. Welatên ku hevwelatiyên wan di nav van konan de ne, planên vegerandina wan amade dikin. Eger plan ciddî bin, ev kamp dê bêvelakirin. Nêzî pêncî ji sedî ji nişteciyên vê kampê hevwelatiyên Iraqê ne. Iraqê dest bi prosesa vegerandina wan kiriye. Seîd El-Ceyaşî rawêjkar di rawêjkariya niştimaniya Iraqê de zanyarî û amarên hûr di vê derbarê de ji tora medyayî ya Rûdawê re eşkere kirin. حتی نها ما 7 کاروان آنینه واته بهتری 3600 کسان هاتنه و گراندن. پروسس به شوازکی درست بروده چه. کاروان تی مادم جره دستنشان نکریه. اوین که هاتنه دوی روشوان چاره سر ببه باشه امی بشک دنجی جمالباتان بینن. چارچوبه یکی دمی دستنشان کری جبو پروسس را نینه. لی چند پابندی هنه دما که بین قداندن ده هجماره که دنجی بین و گراندن. Aliyê navdewletî jî hatiye serxetê da ku alîkariya pêwîst pêşkêş bike. Berpirsekî rêxistina UNICEF li Iraqê ji tora medyayî ya Rûdawê re rola wê rêxistina navdewletî di vê dosyeyê de diyar kir. We are here now working on returning. ام نهال فرن داكو هفكاري و پشتوانية بكن داكو حكومتا عراقي خلقي خوش باكوري سوريا وگرينن دناف دا جيزارو وكهون دزانن پرانيا وان كسان تمني وان لجير 18 سالانا اف پروسا بهفكاري و هفبشي لگل سازي و آجانسين جودا ين ناف دولتي تيكرن از باورم کو گرینگا و از دبینم کو اف پروسا دهيلا کو بشك بهتر جي خلقي وگرن مالين خوا لفرجي پيوستي بگهدان و شوپاندني هيا داكو اف خلق جاركادن تفلي جواكي ببن Roja bîstê cotmehê Rûsya 38 zarok ji kampên Rojavayê Kurdistanê vegerandin. Di heman mehê de 4 welatên Rojavayî ku Almanya, Fransa, Ustûralya û Kanada ne, 87 hevwelatiyên xwe ji kampên Rojavayê Kurdistanê vegerandin. Li gor amaran ji bilî Iraqiyan heta niha nêzî 10,000 hevwelatiyên welatên cîhanê di nav kampê de hene. Eger prosesa vegerandina wan bi vê rîtma xav birêve biçe, heta 10 salan jî prosesa vegerandina wan bi serî nabe. Hüseyin Umer, Rûdaw.